twf Swyddi Cymru Plus yn rhaglen dysgu ar gyfer pobl ifanc 16 i 19 oed nad ydynt mewn addysg, hyfforddiant na chyflogaeth amser llawn. Mae'n rhaglen hyblyg iawn sydd wedi dylunio o'ch cwmpas. Byddwch yn dysgu sgiliau newydd, yn cael cymwysterau ac yn gallu rhoi cynnig ar swyddi y gallai fod gennych diddordeb ynddynt. Byddwch yn cael lwfans hyfforddi tra byddwch yn dysgu a chyflog gwirioneddol pan byddwch yn cael cyflogaeth. Bydd eich cyflogwyr yn eich cefnogi i ddatblygu eich sgiliau a'ch gwybodaeth ymhellach. Mae tair ffordd wahanol o sicrhau eich bod yn cael cymorth cywir. 1. Ymgysylltu. Os nad ydych yn siŵr beth rydych am ei wneud, bydd hyn yn eich helpu i benderfynu. Byddwch yn gallu rhoi cynnig ar swyddi y gallai fod gennych diddordeb ynddynt cyn i chi benderfynu ar gwrs neu brentisiaeth. Bydd hefyd yn helpu i chi baratoi ar gyfer bywyd gwaith a symud i mewn iddo. 2. Cynnydd. Os oes angen cymwysterau neu gefnogaeth ychwanegol arnoch, neu os oes gennych diddordeb mewn swydd benodol, cewch gymorth i wneud hyn ddigwydd. 3. Cyflogaeth. Os ydych yn gwybod beth rydych am ei wneud, rydych yn chwilio am waith ac yn barod i ddechrau, gall hyn eich helpu i gael y swydd. Byddwch yn cael eich cefnogi i ddod o hyd i swydd gyda chyflogwyr lleol. Gallwch gael cymorth yn eich gweithle gan hyfforddwyr swydd arbunegol, os bydd ei angen arnoch. Os oes gennych diddordeb mewn, gallwch ofyn eich cynghorydd gyrfa neu gysylltu a Cymru'n gweithio. Well, I didn't ever think that I could get a job, but every other person I've asked, they've always said no, because they just look at me, they don't give me an opportunity. So that's why I'm glad that the council basically took me on. He does everything to a high level and standard, and to be honest, I'm quite proud of him. I've gained in confidence. I've met a lot of people, a lot of friends. I've had different opportunities. I've done so many courses which I couldn't do before. I work with Thomas on a day-to-day basis, the same as I work with every other member of staff. Everybody needs help and support. Thomas just needs help and support to enable him to do the job, whether it's making a reasonable adjustment for him, to drive the Toro, to put a ball on there, to enable him. That's what it's all about, it's enabling people, isn't it? He's a visual learner. I am a visual learner, and that's what he is. And I understood that very early on, but everybody is capable as long as they're given the right tools to do the job. There's good days and bad days, but most of them are good. It's like, I won't look back now. There's only one way, and that's up.